iyi etape uyibona ute iyo tugezeho? Hari abavuga bati iyi ngiyi niyo finali nibitagenda mu buryo bwo M23 ishaka, cyangwa nibaramuka batabashije kumvikanisha impamvu yabo, it is now or never. Iyi stage bariho uyibona, turabona ko bashobora kongera gusubira inyuma ngo byabaye 2012 bakongera bakegura umutwe, cyangwa kuri iyi nshuro ni uguhagarara bemye bakavuga bati bigomba kugenda bityo. Icyo kiragoye cyane kuko buriya icyo twakwita political players ntabwo wamenya bari, ntiwamenya n'ubwo zo ziteguye. Birashoboka ko bavamo, birashoboka ko bagumamo, ariko icyo ngicyo kiragoye, nta wagipredictinga cyangwa kiri gucyanaliza. Ikigaragara cyo kugeza amagingo ye nuko M23 aho yamaze gufata ihafite full control. Abana b'amashuri bariga, abaganga barakora, abapolisi bacunga umutekano mu mihanda, abaturage baragenda baracuruza bakarya umunsi ku wundi. Kugeza amagingo ye nta muturage ufitanye ikibazo na M23. Ibyo nakubwiye na mbere nkubwira ni bo bafite umutekano wabo, ariko aho FARDC ntabwo bafite umutekano nk'uwo M23 itanga. Rero none gusubira inyuma kwabo n'abaturage bazavuga ati murongeye koko mutugarure bya bisambo. No gusubira inyuma kwa M23 bishobora kudakunda ko abaturage bashobora kuyisabira kuhaguka. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio, Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe hano imbere zacu, ni umugisha ukomeye kuba turi kumwe na Habumugisha Innocent, ni umusesenguzi, abakurikira ibiganiro bitandukanye hirya no hino, muramubona avuga ku bitandukanye, kandi tugiye kubana hano mu kiganiro. Twizere ko kandi turi bugire ikiganiro cyiza. Innocent, nizere ko umeze neza. Meze neza cyane. Aha ni kuri One Nation Radio, nkeka ko naho wahita mu rugo. Urakoze cyane. Ntabwo ari ubwa mbere nganiriye n'abakunzi ba One Nation Radio, si n'ubwa kabiri. Bagiye tujyana ibiganiro mu bihe bitandukanye, ariko nejejwe no kubana nabo. Ndabasuhuje kandi basuhuje cyane. Innocent, ni byinshi byo kuganira nawe. Uvuze ko mwagiranye ibiganiro, yego nibyo, ariko ni byinshi byo kuganira, yaba kuri wowe byihariye ndetse no ku makuru atandukanye. Wanyemerera tukaganira kuri wowe byihariye? Twaganira ku yandi makuru kuko kuri genda nabiganisho nyinshi abantu barabona. Wagiye binyuramo inshuro nyinshi ukunze kuganira cyane ku bintu byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ahantu hari ibibazo bitandukanye. Uzi nuko byatangiye n'igihe byahereye. Kuri ubu ngubu hari kimeze nk'agahenge, ariko ikintu abantu bibaza kuri ubu ngubu ni ijambo FDLR. FDLR ni umutwe uzi ukuntu wabayeho n'ibikorwa bitandukanye byawo. Muri ibi biganiro ntabwo riri ijambo FDLR riri kuvugamo cyane. Urabona bishoboka kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yakitandukanya na FDLR? Urakoze cyane. Mu biganiro biri kuba n'ibyo koko ntabwo FDLR iri kugarukwaho. Imwe mu mpamvu FDLR itagarukwaho nuko FDLR ni umutwe w'iterabwoba, ni umutwe witwara kisarigoma, ni umutwe utazwi, ni umutwe washyizwe ku rutonde n'akanama gashinzwe umutekano ku isi Karoni nk'umutwe w'iterabwoba. Ni umutwe bizi neza yuko ugizwe n'abo muri ba komandazi wawo basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nuko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ni intambara iri kurwanwa n'abakongomani mu bwoko bw'Abatutsi baharanira uburenganzira bwabo, barwana na leta yabo. Leta yabo nizanamo FDLR ikayisunga. FDLR kubona irwanira hamwe n'ingabo za Kongo, cyo ni ikintu giteye isoni n'agahinda, cyane ko leta ya Kongo izi neza ibyo FDLR ishinjwa, izi neza uko intoki za FDLR zisa, n'ibintu bidashidikanywaho. Rero ntabwo mu biganiro bashobora kubazanamo. Yego. Ahubwo aho bashobora kuza bagera ni mu nkiko, kuko hari ibyaha byinshi bakoreye abakongomani, cyane cyane by'umwihariko wo mu bwoko bw'Abatutsi. Barabishe, babanyaze imitungo yabo, kuko FDLR birazwi nta banga ririmo. Ni umutwe wabarusahurira mu nduru, ni umutwe w'abicanyi w'abagome w'abagizi ba nabi. Icyo gishoboka cyose ku isi kumva kitari cyiza wakibashyiraho, cyose baragikora. Ntabwo bashobora kujya mu biganiro ngo bajye kwicira kuri high level meetings nka ziriya, ahubwo aho bashobora kuzajya ni mu nkiko babonetse bamwe muri bo.
bari hari ku bundi kuva Goma yavamo nkeka ko bavuye kure y'umupaka w'u Rwanda ubundi amadefense yabo abari hehe barimo bute bakora babayeho bate barekrita bate duse nk'abinjira muri uyu mutwe bihuje na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gute ku buryo n'ubu ngubu hari n'abavuga bati niyo bavuga bati tugiye gutandukanya FDLR na FARDC biragoye ko wamenya ngo uyu ni umwe FDLR uyu ni umwe FARDC kuko barwanira hamwe bakomandingwa bimwe. Kurwanira hamwe ndumva atari cyo cyaba ari gikomeye cyane mu bijyanye no kubatandukanya, ahubwo mbona igikomeye cyane ari uko urabona hashize imyaka 31. So umuntu wahunze agahungira muri Zaire wenda afite imyaka 5 cyangwa 6 agakurirayo ubu akaba yaragiye muri FARDC biragoye kuba babumenya. Ndaguha urugero nabonye ejo bundi ku Gihe, hariho umugabo niwagiye amazina ye wavuze ukuntu yahunze nuko yagiye akajya mu gisirikare cya Kongo. Ndamwibuka wamubonye wumvise ubuhamya yatanze aho yagiye za Lubumbashi kugeza yagiyemo naho yagiye yimuka. Uriya muntu byaba bigoye cyane kumwidentifyinga ngo umenye ko ari umunyarwanda. N'urugero ngo uriya n'umwe tubonye ariko n'abandi benshi bagiyemo batagiyemo nka FDLR ahubwo bajyamo nk'abanyarwanda wenda navuga bishakira amaramuko. Urumva kubakuramo nk'abo biba bigoye ko abavuga iryo Lingala abavuga icyo Kiruba abavuga icyo Giswahili is very difficult kumwidentifyinga. Ariko none ikindi warubajije FDLR ikorana na leta ya Kongo, ikorana n'ingabo za Kongo, nta banga ririmo. Byagiye bigaragara cyane cyane muri intambara yabaye muri Eastern Congo, aho General Omega yari ari mu bantu bari bayoboye rugamba mu buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo ahasigiye n'ubuzima. So ariko ibyo birashimangirwa uko bivugwa bihagazeho ntabwo kandi ibyo ntabwo bisubirwaho cyo sinzongera kukivuga. Uretse kurenga kuri Omega, uretse tugenda gake haba mugisha cyo cya Omega na n'ubu ngubu nta confirmation abantu barabona. Ushingira kuki ubihamya n'amaguru abiri ko kiriho FDLR zamutwereke. Hari ikintu bita mu mategeko principle ya habeas corpus. Habeas corpus ni bring the body, kujyana umuntu mu rukiko ukamwereka umucamanza. Nimba FDLR nayo imufite habeas corpus bazayikore bamushyire kuri media tumurebe. So icyo ndi kubwira rero ntabwo yari yarihaye akazi muri FARDC, nabo yayoboraga bose bagahawe na leta ya Kongo n'umushahara n'imbunda n'amasasu. Ntabwo leta ya Kongo yobereye ko abantu bari bahari. Ikindi warubajije cy'ama defense yawo, mbere y'uko iriya ntambara ikomera cyane buriya bajyaga bibera muri za Masisi za Kibumba hariya za Sake, ariko kubera ko intare za Sarangwe zahakabye kandi bikaba bidahuza amaraso, byabaye ngombwa ko bahava bakimukira, mbega bapasutsemo kabiri. Burya hari bamwe bagiye muri Kitsimba aribo bajyanye na Omega bagenda nk'abasirikare eta major. Hari abandi bagiye bazamuka muri Walikari bajyana na president ariwe bita President Byiringiro Victor. Bajyaho bita ndaza kuhakubwira n'impiya. Hano hafi no ku mupaka w'u Rwanda se? Oya, hano hafi ku mupaka w'u Rwanda niho bita muri Kanyamahoro. Muri Kitsimba. Kanyamahoro ni imbere ya Kitsimba. Aho ni muri Nyiragongo. Niho bagiye. Rero nyuma yaho iriya ntambara ikomeye cyane abonye ko yari ikomeye itari intambara yari yoroshye. N'ubundi bavuye hariya muri Kitsimba imeze nk'ifashe kuri pariki ya national ya Virunga. Bajya muri pariki. Uburo babibereye muri pariki niho inzara ibiciye, niho indwara zibiciye kuko nta biryo bihaba. Ari nayo mpamvu nkunda kubabwira ngo none se ubundi babagaho bate mbere ya byose. Mbere ko waga mu baturage bagahinga. Ubu ngubu iyo option ntirimo. Iyo option ntikibamo. Kubera ko aho ngaho hafitwe na M23 aho bahingaga. Nicyo bivuga. Ni Masisi centre, Masisi mu nkengero ari M23. Urumva ntibahatunguka. Kuko M23 ikipfa na FDLR kirazwe. FDLR niyo yazengereje abatutsi mu bwoko bw'Abakongomani, nayo yajyanye ingengabitekerezo, niyo yigisha Abakongomani jenoside cyo n'urwango, ni FDLR yagiye ibikwirakwiza. Nicyo ahanini M23 ifa na FDLR. Ariko mu burasirazuba habereyemo intambara ikomeye cyane, yatsindiwemo benshi, barimo na SADC, barimo na FARDC, barimo ni FDLR irimo. Ugereranyije FDLR ya mbere y'ibitero bya Goma, imbaraga yari ifite, na FDLR ya nyuma y'ibitero bya Goma, ubu isigaye hehe ugereranyije n'iya mbere ku ngufu
wenda shyira ku ijana twumve. tujyanishije ntabwo najya kuvuga ngo ingufu zabo zingana gute, ubwo ndagenda nk'umuntu ubikurikiranira hafi. urabona mbere y'intambara nk'uko wari ubivuze bari bagifite General Omega yari akiriho, bari bafite Gakwerere, bari bafite Colonel Rulinda n'abandi. Nyuma y'intambara abo mvuze ntibakiriho. Omega yarapfuye, Colonel Rulinda yarapfuye, Gakwerere yaratashye. bivuze ngo komando mo hejuru yarasenyutse, High command nta igihari, yarasenyutse. abo nkubwiye niyo mazina yavugwaga yarakomeye. urumva rero imbere ya Goma ingufu zari nyinshi, nyuma ya Goma ubu bumeze harya ni bazita ingabo zitagira umutware. ingabo zitagira umutware. Yego, kuri ubu ngubu FDLR twavuga ko itakiri menace, ariko ndagira ngo twumve iyi ideology yabo ikunze kuba na menace. Na General James Kabarebe ritageze kuvuga ko kibababaje, igihangayikishije u Rwanda si ingufu FDLR ifite kuko nazo ugereranyije na RDF, kibabaje ni ideology bagenda binjiza. Iyi ideology bayinjiza bate mu baturage kugera naho hari abaturage nkuko tubyumva muri ubwo buhamya bwose twumva bwa FDLR bajya kwiteresha inda muri FDLR ngo bazabyara abana bajya muri FDLR. ubundi mu by'ukuri tutanyuze ku ruhande, ntabwo FDLR ifite ubushobozi cyangwa ifite ingufu zo kuba yahangara RDF. ntabwo bahangara ingabo z'u Rwanda. yewe n'ingabo z'u Rwanda zasiga umupaka wa Rubavu na Koronishi zikajya kwiryamira mu Bigogwe, ntabwo FDLR yabasha kuva ngo ugere mu Bigogwe. ntibishoboka, ubwo bushobozi ntabwo ifite. ariko FDLR iriho n'icyo wari uvuze na Fandi yavuzeho, FDLR iriho niyo ngiyo ifite ibyo bitekerezo. mu kanya nakubwiye ko ariyo yagiye kwigisha abakongomani urwango, amacakubiri, ikaba ibagejeje noneho no gutangira kujya bica abakongomani b'ubwoko bw'Abatutsi. so icyo rero nicyo noneho ifite mu kanwa kayo. baragenda bakwirakwiza imvugo z'urwango babinyujije mu mbuga nkoranyambaga, baragenda bakwirakwiza amacakubiri babinyujije mu mbuga nkoranyambaga, ugasanga biraza no mu gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda ku rundi ruhande. so ari nayo mpamvu uyu munsi wa none kuba Omega yarapfuye, kuba Gakwerere yaratashye, kuba bariya abagizi ba nabi barirutse bakava wenda muri Kitsimba muri base sabo bakajya muri pariki, ntabwo bikuraho ko ibyo bakivuga cyangwa imitekerereze yabo ikiriho. kandi ikindi abantu bagomba kumenya, buriya ideology y'urwango, amacakubiri ni ibintu byabibwe mu binyejana byatambutse, ntabwo byazanywe na Innocent cyangwa na Abdul, twasanze bihari. ari nayo mpamvu combating it bikeneye ingufu nyinshi kubirwanya. ntabwo bikeneye kubirwanya ijoro rimwe, n'ubundi bizatwara imyaka nk'iyo byatwaye kugira ngo tubirwanye dusubize ibintu ku murongo. nicyo nakubwira. hanyuma FDLR iyo urebye abo bayobozi bayo bapfuye, mu gupfa kwabo ni misiyo idasanzwe wenda abarwanyi bari bahawe bo kubahiga kugira ngo bakuremo abo hejuru, cyangwa bagiye bagwa mu mirwano nk'indi kubica kugira ngo bapfe banafatwe. ni misiyo yari imeze ite nimba hari abakuru bifiteho? buriya niyo n'abanyafite sinayavuga. ariko iyo umuntu yagiye ku rugamba aba yiyemeje. ariko high command ntabwo ibiri imbere. ariko Omega yapfiriye ku rugamba mu Ndaki, Gakwerere yarafashwe. wenda Rulinda niwe numva utarapfiriye ku rugamba, wapfiriwe mu rugo. so abo bose rero ntabwo bavuga ngo uko biri kose nimba bafite umuntu banga, bafite umwanzi wo bita umwanzi kuri bo, nabo baba bafite ubanga. so kubica cyangwa gupfa mu bundi buryo byose birashoboka. kuko nimba avuga yivugira ati jye nanga Abanyarwanda cyangwa nanga u Rwanda, ntabwo Abanyarwanda bazamukundana, ntibishoboka. rero icyo gihe rero kandi noneho akajya kurwana, kandi ari kurwana intambara irimo tekinoloji, ni intambara irimo kurwanwa za drone mu buryo bushoboka bwose, kandi birazwi ko ari ku rugamba. kandi umenye ko buriya igikuta FDLR yari ihagazeho, wanabyumvira mugabo yarabivuze ku gihe, n'ubusubira inyuma mu kiganiro kiraza kubyumva. igikuta cyayo nicyo cyari kigoye kumena kugira ngo winjire muri Goma. urumva rero ingufu bari bafite. bivuga ngo igikuta cya FDLR nicyo cyatumye uze kumva ubuhamya uriya mugabo yatanze kugira kuri M23
kukimena kugira ngo winjire muri byari Goma bigoye. cyari kigoye Ibyo ni ibintu mubwira uriya musirikare wari uhari yavuze. So urumva rero kuba nawe noneho yari yarasiwe mu ndake ye bihita bitugaragariza ko yari ari ku rugamba. Kuba umuntu ari ku rugamba rero si uba hafiye wenyine, afite n'abandi, biba bishoboka cyane ko yapfa. Iyo yafashe n'umwanzuro wo kujya ku rugamba nka komanda mukuru kuriya, aba azi neza ko ari muri risiki nyinshi. Ariko FDLR iyo uyivuga ukabona urwo rukuta urumva harimo intege, ukabona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubiringira bafite icyo bashoboye, hari ijwi ryize kumvikana ati Tshisekedi ahamagara ashakisha Omega, ashaka kumuha mission special, avuga mu Iringara, abantu bakagira na unité spéciale yabo y'abakomando bahita yaramubuza ahubwo icyo gihe atanga amabwiriza ngo mu deploying ariko bumwegereza hafi y'iwabo ku mupaka w'iwabo. Numva ariko nibuka ya ntuze yabo babandi bagira 3 hano ku kaboko babita gute, Madame Tshisekedi yasuye bari mu bitaro, umwe yarwaye, babakomando babo ndabona bigofero zitukura bari n'abantu bari specialize muri combat sans arme, barwana nuvuga ngo imyitozo idasanzwe bayikorera he. Hari ahantu mpamvu bakubaza warahanyuze urahazi waravuze abasirikare ba Kongo cyangwa FDLR? Ba FDLR ifite abo bita clap, aba clap nibo navugaga, ubwo bakomando bayo babakomando babo. Hari ahantu urahazi warahanyuze, biriya bice byose urabizi, bitoreza hehe, bitoza bate, batozwa nande kugira ngo igihugu kibe cyabizera kuruta uko cyakizera n'abasirikare babo? Ngiye kuvuga ngo bitoreza hehe, nawe ngiye kubeshya abakunzi ba One Nation Media cyangwa ngo batozwa nande. Ibyo ngiye kuvuga kuri iyi ngingo nanjye nibyo ntekereza. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko urabona bari ku butaka bw'ikindi gihugu kandi n'ubutaka bwa Kongo. So byanga bikunda kugira ngo uvuge ngo abasirikare 100-200 bagiye gutozwa mu buryo budasanzwe bari ku butaka bw'igihugu cyawe, ntabwo bavuga ngo nta makuru bifiteho. So byanga bikunda kuba bari ku butaka bwa Kongo bakaba bagaragara barwanira ku ruhande rwa Kongo, amahirwe menshi nuko Kongo ifite uruhare mu myitozo yabo. Yego. Hanyuma iyo myitozo se ntiyiha abasirikare babo ngo bakomere bakajya ko FDLR ikaba ari ikomera? Niki gukomera kwabo? Icyo ni ikindi wakwibazaho, ariko umuntu ashobora kuvuga ati abanyarwanda reka twige turaresista, ushobora gusanga ari icyo bagendeho, wenda simbizi, ariko uko biri kose imyitozo yabo ntabwo bavuga ngo bagiye kwishaka i Bugande cyangwa bagiye kwishaka i Burayi. Sintekereza ko aho bahazi. Kandi n'abari abasirikare barimo bakuru buriya bigeze kugira imyitozo hanze. Bana Omega ubwe yigira ngo yabaye no mu Bufaransa batari mu za Misiri. Ntabwo imyitozo yize muri cya gihe imeze nk'imyitozo y'uyu munsi. Uyu munsi bari kurwana abana bakiri bato bazi tekinoloji, bazi gukoresha drone, bazi gukoresha indege zigezweho n'imbunda. Ntekereza ko ari izaje zigezweho zifite za silencer n'ibindi n'amasayiri n'ibiki byose. Rero si impamya ko baba babuze umuntu. None se twabonye abacanshuro banyuze hano ku butaka bw'u Rwanda bataye iwabo, kandi nimba numvise neza bari abacanshuro bavuze ko umwe no muri bo numvise ngo wayoboze physical trainer, yatrainingaga ingabo za Kongo, kandi ingabo za Kongo ziba zivanze na FDLR. Biranashoboka ko yabatorezaga hamwe, wenda FDLR agafata cyane kurusha wa FARDC, birashoboka simbizi. Abo FDLR akaba yafata cyane kurusha agafata amasomo cyane kurusha wenda wa FARDC cyane rwose. Icyo ni ikintu gihari kirakomeye iyo urebye FDLR. Hanyuma mu butumwa tugenda twumva komeje ku ma interview atangwa hirya no hino, abenshi bakubwira ukuntu bagiyeyo baraturutse Rubavu, baraturutse mu bice bitandukanye, mu mirenge itandukanye y'akarere ka Rubavu n'ahandi mu bice by'u Rwanda. Bivuze ngo hari abantu bakiri mu Rwanda bagisympathizinga na FDLR. Ibi bitekerezo bituruka hehe? Bagisympathizinga, bagihuza ibyiyumviro na FDLR, bacyumva bayishyigikiye, bashaka kuyijyamo. Abo bo ntabwo babura, abo ntabwo babura, kuko FDLR igizwe n'abanyarwanda, kandi umutwe w'umuntu kuwubona ni igihugu kigendera ku giti cyawe, ni igihugu kigenga. Umutima wawe, ibiri mu mutima wawe sinabireba ngo bimenye, ibiri mu mutima wawe Innocent ntiwabireba ngo bimenye, kandi turi miliyoni 14, ntabwo wamenye bari gutekereza. Ubwo rero kuko bari muri FDLR mu mashyamba, byanga bikunda bafitemo bene wabo, abafitemo basi, abafitemo ba nyina, abafitemo ba onkere babo, abafitemo bakuru babo, abafite uko amwumva wenda nk'umufana we. Ariko icyo nababwira cyo, ubu umuntu aba yari mu Rwanda abona uko u Rwanda rumeze, aho ruva aho rujya,
abona iterambere rya buri munsi, abona abaturage barahabwa mituweli n'utishoboye akayibona, akabona abaturage bavuye mu byatsi muri bayibayi nyakatsi bakubise amabati, akabona umuturage bamuhaye inka, akabona umuturage afite mituweli bashobora kwivuza kanseri ku buntu guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, akabona ubumwe bw'abanyarwanda buri kuzamuka mu gipimo buzamuka hejuru ubudaheranwa, our resilience. Ukaba ufite mwe n'uwanyu ukiri muri FDL uri hano mu Rwanda, ntube wamuhamagara, niba ubasha no kumuvugisha, ntube wamuhamagara umubwiriza ukuri, umubwira uti uri gutinda, icyo gihe ntabwo yaba ari umuvandimwe wawe, nawe ubumwanga. Niyo mpamvu umuntu wese ufite umuntu akunda azi ko akiri muri ariya mashyamba yamubwizwa ati ngwino, akagufata akaboko ngo usindagize nkugeze mu Rwanda. Igihugu ni umubyeyi, nuhagera kizakurwanaho, kuko urabibonye abahungu bari muto bameze neza, ubu bari kuryama bakicura saa 3 z'amanywa, nta sasu nta mubu, bararyama mu nzitiramubu umuto, barabyuka biga, bagakubita icyayi, bagakubita umugati, bagakubita amata, ejo bundi bazaba baje muri sosiyete bari gukora imyuga isanzwe bikomeje ubuzima. So n'abasigaye rero nabo ibi ntabwo ari ibintu umuntu yavuga ngo ni propaganda, ni ibintu bigaragarira amaso. Nta muturage udafite mituweli, nta muturage ukirira mu byatsi, nta muturage wabura amata yo kunywa. Yego ntituragira hejuru cyane abantu batekereza cyangwa ibigarasha bishaka kumva cyangwa kutugusha, ariko noneho ntitumeze nabi ku buryo bavuga ngo umuntu yahitamo kuba mu ishyamba rya Kongo kugira ngo abe mu gihugu cye. Ikigaragara FDL batarabana FDL bakiri mu mashyamba bagerageje batera u Rwanda intambara y'abacengezi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari igihombo u Rwanda rwagize, gusa iyo ntambara yaje gutsindwa, birakomeza mu bundi buryo bwo kurinda imipaka. Bakomeje bagerageza mu buryo butandukanye, bagenda biyunga n'abandi bantu batandukanye, kugeza n'ubwo biyunze n'abandi barimo na P5 n'abandi, barakomeza bakazajya bashaka kugaba ibitero mu Rwanda bikanga. N'ejo bundi amakuru twabonye aturuka mu nzego z'ubutasi nuko intwaro zafatiwe Goma, inyinshi gahunda zari zo gutera mu Rwanda, ariko ntibyagerwaho. Kuri ubu ngubu hari ama movement yandi twongeye kumva ari kuba hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi kuri Kamanyora, ku buryo abantu bavuga bati noneho hari kiri gututumba, kiri guturuka mu Burundi gishobora kuza gishyigikiye FDL, ku buryo ari ibikorwa bigamije kuza bigana mu Rwanda. Izo movement hari ikintu wazumvisheho? Ese nimba bihari koko Burundi kuki busa nkaho buri gushyuha muri ibi bintu, mu gihe bigaragaye ko Kongo yabigerageje ntibibahire? Burundi ni iki bufite gitandukanye kirenze Kongo yari ifashwe mu mugongo na SADC ndetse na MONUSCO? Icya mbere cyo izo movement kwanza hari zo uri kumva, arizo wumvisha? Ntabwo ndazumviza, nagiye kubeshya abantu. Ariko icya mbere cyo muri iyi myaka 31 ishize, amakuru ari kuvuga ko hari groupement ziri kuba hano hafi rwose Kamanyora. Ntabwo ndabyumva, ariko nzaba nabimenye, naranyakabuze, naranyakweza ayo ngayo. Ariko icyo ngiye kubwira, mu myaka 31 ishize uru Rwanda rubohowe, uru Rwanda rukuwe mu icuraburindi n'inkotanyi za RPA zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu myaka 31 ishize, ibyo bitero nta nubwo ari ibitero, n'ubutero bwagiye bubaho. Njye ntabwo mbifata nk'ibitero byo gufata igihugu cyangwa kibohora, bifata nk'ibitero byari bigamije no gushipota, gukanga gusa ngo abantu bamenye ko umuntu agihari bahabura. So ni nayo mpamvu wabonye nta success bagiye bagira. Twagiye tubona erega buri urebye FDL igihe yabereyeho mu myaka imaze, wishyize kuri graph, uzi graph ya graph yo mu mibare utayibona ya indi ukazamura kumwe wazamura mu kirongo ugaragaza uko ibintu bizamuka cyangwa appreciating the depression. Ushyizeho FDL from the day it started working, uraza kubona ko it is depreciating, iri kumanuka ijya hasi, kugabanya intege. ahubwo uri kugabanya ufite cyerera iri yonyine kuri ubu yafashijwe n'igihugu noneho. So nubwo yafashwe n'igihugu, wibuke ko buriya M23 yarwanye n'ibihugu 9 cyangwa ibisirikare 9. Yarwanye na FARDC, iyi ni Kongo, yarwanye na FDLR, yarwanye n'Abarundi, irwana na Malawi 4, irwana na Wazalendo 5, irwana na South Africa 6, irwana na Tanzania 7, shyiraho Mai Mai 8, shyiraho n'Abarundi 9. Buruwa ngo M23 ejo bundi ifata Goma, yinjira mu mujyi wa Goma rwagati, yari kurwana n'ibisirikare 9. Uriya mujyi abasirikare bake bashobora kuba barimo nk'ibihumbi 100.
n'abasirikare bari bafite igikoresho cyose gishoboka n'indege za Sukhoi. Ni n'ubwo bwa mbere nembonye indege ya Sukhoi kuva navuka jyewe, naziboneye i Goma. Ariko icyo nagiye kubwira ni iki, icyo nagiye kubwira nimba ibisirikare 9 byaratsinzwe na M23. M23 ni umutwe w'abana b'abakongomani barimo bashaka kurengera uburenganzira bwabo. Aho urambwira ko FDLR bizayishobokera kwifatanya na Kongo ngo igiye kurwana n'u Rwanda? Biragoye. Icyo matematikoma ni ibintu bidashoboka. Kuri Kongo ho bishobora kuba biri kusa nkaho biri kugabanya intege, bakaba berekeje amaso mu Burundi. N'Uburundi ntabwo bwabitinyuka. Kubera iki? Ntabwo bwabitinyuka ko nabwo erega nta muntu udashaka amahoro. None se Uburundi bwabugiye kurwana n'u Rwanda bushye bwaruriki? Ariko ruvuga ko u Rwanda rufite umugambi wo kubutera. Yego rushari kudusobanurira cyane ishingiye ku mbaraga za M23 bwarwanye n'abantu bari i Goma, uvuga ko izo movement zindi zavugwa hepfo byo bitagwa, ariko ntabwo bashaka gutera M23. Makuru avuga ko bashaka kwerekeza iminwa y'imbunda yabo Kigali. Ayo makuru ntayo mfite. Ariko biransaba ko nuko waruvuze uri kuvuga ko M23 yabashije kurwana n'abantu 9 aho bitagorana, kandi kuri inshuro cyeka nimba ushaka gushimangira ko M23 ari u Rwanda. Oya, si cyo navuze. Icyo nende kubwira ko izo movement ntabwo nafatisha amakuru yazo neza, ariko ikiganiro tuzakora ejo nzaba nabimenye. Turakora ubushakashatsi, dushakishe turebe ku zindi mbuga, turebe no kuri kwabyo tunaverifiye. Burya je ntago njya mpfa gutangaza ikintu ntagaze. Birumvikana. Uyu mugabo ndashimiye umusesengura ute muri iki kibazo? Ndayishimiye mu kibazo cya Kongo na M23 n'u Rwanda ushatse no gurukiremo. N'u Rwanda wenda ndayishimiye, mbona mu magambo makeya atararebye kure, atarakoresha ubushishozi mu buryo yagombaga kwitwara nka perezida w'igihugu mu gukemura ikibazo cyari kiri hagati ya M23 na Kongo. Mbona yarahubukiye cyangwa yarihutiye kujya kubwira perezida Tshisekedi ko ashobora kumuha abasirikare bakarwana kandi bagatsinda, n'undi nawe akamuha wenda amafaranga, ariko at the end of the day bagatsindwa. Niba mubwiye ntiyakoresha ubushishozi, byibura ngo abanze anatega amatwi abarwanyi ba M23 n'icyo bari kurwanira, baba ari cyo bashyira ku meza. By'umwihariko ageze muri Kongo, nimba ubyibuka neza yagiye abihakana ko atariyo. Tunasanga ariyo ahubwo none ari gukorana na FDLR. Urumva ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko yabigiyemo ahubutse, bimuviramo ibibazo byose ari kugira uyu munsi. Nicyo navuga. Ntabwo bihagije kukirwa. Ubona Burundi ku mutima, ubona hari ikibazo runaka bafitanye n'u Rwanda. Inkomoko y'inzigo iva hehe? Urebye u Rwanda, ariko uzi ko buriya icyo mbivugira, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yari ari muri Islamabad ejo bundi, baramubaza ku by'u Rwanda, aravuga ati Abarundi n'Abanyarwanda n'abavandimwe turi gukora cyane kugira ngo dukemure iki kibazo. Hadaciye kabiri abagirana ikiganiro na France 24 avuga ku bijyanye n'u Rwanda, avuga ko kuri ubu ngubu u Rwanda rufite umugambi wo kumutera. Amateka nubwo ntayize cyane, njye nize amategeko. Amateka agaragaza ko n'ubundi ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi atari by'uyu munsi. Ngira ngo no ku bwa Micombero kera ageze ko hindi ibibazo bijya gusa n'ibi. So ni ibintu bigenda bihora bibaho. Bavuga ko baravuga ngo ntazibara zidakomanya amahembe, kiri igihugu cy'abaturanyi. Sinekereza rero ko kandi no n'umwihariko turi n'abavandimwe wa mugani. None se ko Umurundi avuga ukumva, nawe mu Munyarwanda avuga kumva, ni biba bibaye nyine nk'ibyo byose by'isi hakazamo inda nini. Yego. Nimba ashobora kujyana abasirikare rwihishwa muri Kongo kurwana, agakorana n'umutwe wifuza gutera igihugu cy'igituranyi kigenzi cye, ubwo ni FDLR mvuga. Yego. Agakorana nawe azi neza umugambi FDLR ifite, ahubwo nawe agashyigikira uwo mugambi, icyo gihe urumva uwo muntu ababaye mubi, ababaye umwanzi w'igihugu. Yego. Buriya mu abantu mu kintu kigoye cyane ni ugushwana n'igihugu, kurwanya igihugu, noneho cyangwa gushyigikira umuntu uri kukirwanya. Ari ibyo nibyo yakoze rero, kandi biba byose bitewe n'inda nini. Inda nini niyo yamujyanye muri. Si yamujyanye se muri Kongo gushaka amafaranga, avuga ati nijya ku rugamba Tshisekedi arampa. Yaramuhaye, ariko yaramuhaye. Ariko urumva nawe uyu munsi Abarundi ntabwo banya nabo neza kubera izo mpamvu. Uko twavuga ko bitewe n'ibyo turi kubona Amerika iri gukora n'ibiri kuturuka hirya no hino, ayo masezerano imanzirizamushinga bagejeje kuri Washington, hari
igisubizo ku bijyanye n'ikemuka ry'ibibazo cyane cyane hostility iri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nizera ko M23 buriya icyo twahita kimenya neza tumenye ibiri muri iriya mbanzirizamushinga, kuko hari ibintu bikomeye u Rwanda rwashinje Kongo, hari n'ibikomeye Kongo yashinje u Rwanda. By'umwihariko hari ibyagiye bigaragara mu buryo buri platikoma. Nimba bavuze bati u Rwanda ruvuze ruti Kongo ikorana cyangwa abasirikare bayo bakorana n'abagizi ba nabi, n'abantu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi, n'abantu bo muri mutwe w'iterabwoba wa FDLR, bikagaragara Kongo ikavunira ibiti mu matwi ntishake kugira icyo ibikoraho, n'ubundi ari amasezerano azadindira. Ikibazo si amasezerano, ikibazo si amahoro, ikibazo ni involvement, ni cooperation iri hagati ya Kongo na FDLR. Nicyo kibazo gikomeye gihari, kuko rega buriya FDLR iramutse ivuye muri Kongo burundu, wenda ari nacyo Amerika izashyiramo ingufu, na M23 ibibazo byabo byaba bimeze nk'ibirangiye. Kuko buriya M23 zimwe mu ngorane ihura nazo ni amacakubiri, ni ideology ya FDLR ibiba muri Bakongomani bari hariya bakigumura. Urumva itagihari rero ntabwo uwibora urwango ntiyaba gihari, itakiriho niyo ideology yabirangiye. Ako M23 yaguye agenda ntabwo ikiri yo kurwanira uburenganzira bwa Bakongomani n'Abatutsi gusa, ubwo yashyizemo na Colonel Nanga baba AFC M23 bari kuvugira Abakongomani bose batishinga, kuko n'Abananga n'Abakanyuka ntabwo ari aba hano, umwe ni Umukasai undi ni muri Howele. Urabona ko hari ibintu byinshi bari abagabo bamaze kwereka isi ko bishoboka, kandi ko ubuyobozi bwa Kongo bwatereranye abaturage muri rusange. Nimba bakubwira uyu munsi mu mezi 5 bamaze igoma, it's become cyo nakwita crime zero. Babantu bararaga bibisha imbunda n'iki bira byararangiye. Mu mezi 5 bamaze igoma bagiye gukora umuhanda uva mu mateka ya kiriya gihugu kuva cyabaho, ubwo bwa mbere bagiye kugira kaburimbo ibigo bijye barikare, ikaviva barikare kazi Masisi. Cyo ni igikorwa remezo gikomeye kita kizana iterambere ryihuse. So ibyo rero bita byerekana bwaba ari ubuyobozi bwa Perezida Tshisekedi, bwaba ari Joseph Kabila, bwaba ari Desire Kabila, bwaba ari Mobutu, mu buryo bumwe cyangwa ubundi batereranye cyane abaturage babo. Ari nayo mpamvu ubona M23 noneho ubu igiye kugira ingufu na popularity. Nese barakubwira ati aho iri umuturage aryama agasinzira, nta muturage ukibura inkaye, nta muturage ucyamburwa imyaka ye, nta muturage ugisoreshwa uko yiboneye. Aho iri ni amahoro, aho itari ni disaster. None igishyizemo none ibikorwa remezo, ubwo ni imihanda, ejo uzumva bazanye ibitaro, ejo uzumva bazanye amashuri meza, tayari Abakongomani aho bari hose bazatangira kwifuza bati abo bantu bazagira no ryari, cyangwa se twese twigiriye muri Nord Kivu. Kandi uzaza kubona ko mu minsi iri imbere Nord Kivu izatera imbere kurusha izindi ntara, kubera ko ibikorwa remezo bitangiye kwihutishwa. Hari icyizere ko Nord Kivu izatera imbere. Cyo nabasaga hano ibintu biri gusa nkaho Rwanda na Kongo biri kujya kuri page imwe, biri kumvikana ibintu biri gusa nkaho bigiye gukemuka, ibisa nkaho hostility hagati y'ibihugu byombi bigomba kugabanuka, abucuruzi bugakomeza. Abona ari cyo Amerika ishyize imbere. Iyi mpamvu M23 yafatiye intwaro irwanira ishobora kuburiramo hagati y'ibihugu bibiri byemeranyije, ugasanga bo baraharenganiye. Ntabwo yaburiramo hagati, kuko buri Amerika yamagaye Rwanda na Kongo igasiga M23. U Rwanda ntabwo ari rwo Rwanda na Kongo, uko niko mbyumva. Ariko buri igihe kiba kizagera wenda M23 nayo igamuka ku ruhande rwayo. Yego, tugategereza tuzarebe. Ariko icyo mbona cyo amasezerano yo azajya gushyirwa mu bikorwa, kuko abantu bajya hariya n'abantu bize, n'abantu b'abanyabwenge bazi gusesengura. Ari amasezerano ntabwo ari ikintu abantu batekereza ijoro rimwe, atekerezwaho n'abantu benshi, abagaproofreadinga, abayareba bakabona ko yanditse neza, agoroye neza, politike, diplomasi byose bakabisuzuma. Ntabwo rero yagira kuri rwego ngo failing. Kandi nta muntu n'umwe, erega yaba ari leta y'u Rwanda cyangwa leta ya Kongo, nta n'umwe wifuza intambara, bose baba bashaka amahoro. Niyo mpamvu bemera kujya hariya. Hari udashaka amahoro ntiyakwemera kujya hariya. So ibyo rero byo ngo amasezerano ya failing byo simbibona. Ngiye nyaha amahirwe 90% yuko yaba success. Wenda igishobora kuba hashobora gutinda, ariko akaba success. Kuri ubu ngubu washimangira ko intambara isa nkaho yarangiye. Intambara ntabwo irarangiye. Intambara ntabwo irarangiye, kuko FDL iracyahari mu mashyamba, FRDC iracyahari, Wazalendo iracyahari, ababirigi bari kuza turi kubabona. N'ubwo ntabwo wakonfirma ngo intambara irarangiye. Kuko n'ubu na Rubero barwanye,
Fizi baraye barwanye. Rubero se si ruguru Ariko bagezeyo. Rubero hariyo defense yande, hariyo defense za FARDC n'iza M23 na Wazalendo baraye bakozanya n'ubu baracyakozanyaho. Urumva rero igihe cyose bagikozanyaho biba bitarizerwa neza ngo intambara, ubundi intambara iyo bivuze ngo irahagaze nta sasu nayo mwongera kumva, hasigara amasasu y'abajura. Kandi uko buriya muri Kongo ifite icumbikiye bari abajura benshi bo muri FDLR, bari n'abajura n'amabandi kandi afite imbunda. Turatwo tuzatora tutwumva ngo baraye basohotse mu ishyamba bibi inka, baraye basohotse mu ishyamba bibi birayi, ubu ni rwo rwego bariho. Ubwo se ntibishobora gusubiza inyuma uyu muhate w'amahoro, utwo tutero shuma twa hato na hato? Turiya n'umutekano nyine icyo gihe dufatirwa ingamba. Ni nk'uko mu gihugu cyacu natwe twagiye tugira ibitero bya abacengezi kandi byafatiwe ingamba kirakemuka. Igihugu cyose kivuye mu ntambara ntabwo turatuntu twabura, kuko abaturage baba bagifite intwaro. Abazibye, abavuye mu gisirikare bakiyoberanya bose baba bagihari. Noneho Kongo yo uzi neza ko na mbere yo kw'intambara iba habagamo imitwe irenga 100 yitwaje intwaro. Iyo mitwe yose nta numwe M23 yari yadekarara ngo uvuga ati uyu mutwe uriromese ubivuyemo cyangwa se uyu nguyu turabona burundu warangiye. Nuvuga ngo yose wenda kuko batarayi babitangaza tuyifata nk'igihari mu buryo bumwe cyangwa ubundi, iri invisible cyangwa visible iracyahari. Urumva rero kuba igihari ari imitwe y'abagizi ba nabi, ari imitwe yitwara kinyeshyamba, ntabwo izabura kugira nawe ubuntu uzaca igihe izaca abantu mu cyuho. Ishobora kujya buke nk'ibyo nari nkubwiye, ikaba yazikiba inka ikarasa abaturage be cyangwa batatu ikongera kiruka. Ariko itavuze ngo igiye gutera igitero kiri bufate nk'umujyi wa Goma cyangwa Masisi centre cyangwa Kari cyangwa se Nyanzare cyangwa Sake cyangwa Kibumba cyangwa Kavumu, ibyo byararangiye. Kandi ejo bundi baragarutse barikare bakifotoza kuri cya kibumbano bati dore barikare turayishubije. Ariko M23 yari yasohotse bishaka, kandi ngira ngo yasohotse mu gihe bari batangiye ngo bagiye Katari ibintu nk'ibyo. Ako Tshisekedi yasezeranyije ko azaretaliatinga mu buryo bw'imbaraga kandi akisubiza ibice byose yambuwe. Icyo cyo bitewe kubera turi gukuramo iyo option yuko Kongo hari ibice yakisubiza, ni ibiganiro cyangwa nuko nta ngufu ifite zo kwambura ahantu ari hose M23? Impamvu nkuramo iyo option nta yindi nuko mbona ko aho bahereye barwana kuva Bunagana bakamanuka za Rumangabo, bakamanuka za Kibumba, bakazamuka Masisi, bakazenguruka mu misozi, bakamanuka Rubaya, bakazamuka Nyanzare, bakazamuka Sake, bakahafata hose, bagafata umujyi wa Goma wose, bakavamo bagakomeza bamanuka bagafata Minovu, bakava Minovu bagafata Kavumu, bakava Kavumu bagafata Bukavu, bagafata Bukavu bakajya Nyangezi, bakava Nyangezi bakajya Kamanyora, bakaba bavuye Kamanyora kwerekeza Uvira. Nta namwe yari yagaruza. Amahirwe yo kumubwira ngo yagaruza aragoye cyane ko igihugu cye ni kinini. Ari Kinshasa byaramworeraga kuba yakoreza biriya bifaro byose wabonaga na ziriya drone zikagwa Goma agatanga umusada. Ubu no kubona umusada ni imibare ikomeye cyane. Niyo mpamvu mubwira ngo kwigaruriza ari biragoye. Kuhagaruza ni mu biganiro, kuhagaruza ku isasu ho that chapter is closed. M23 yamutinye ku rupapuro rusubiza ahantu yafashe. Ibyo nkubwira nyine ngo bahasubiza ku masezerano. Ndi kuvuga iramutse isizeho umukono ku rupapuro ikaharekura, ryaba ari ikosa esheki ikomeye cyane baba bagize. Ntabwo iramutse itabahaye ibyo basaba noneho bajya gusaba iki? Ntabwo yaba ari esheki kamatama amasabisabiri nk'igisigaye. Ntabwo ari esheki kuko urwa rupapuro baba basinye hari ikintu kiba cyanditseho. Ntabwo rero ari sinyatire gusa, hari icyo baba basinye ku rupapuro. Ni ukuvuga ngo icyo basabaga barakibonye ku rupapuro. Kandi urwo rupapuro rutakibahaye bazongera begura intwaro barwane. Muri 2012 se ntibagiye bakongera hagaruka, bazahora muri ibyo byose. Oya ntabwo bazahora muri ibyo. Buriya igihe kizagera umuti w'ikibazo uboneke, cyane cyane ko byagaragaye ni impunzi zidataha, ni FDLR zirwa zibambura ibyabo, zibica, zibatwarira imyaka, ni abasirikare ba Kongo barangana n'abaturage babacungira umutekano. Ibi rero byose bizagera bibe addressed mu nzimo cyangwa indi. Iyi etape uyibona ute? Iyo tugezeho hari abavuga bati ngiyi niyo finali, nibitagenda mu buryo bwo M23 ishaka cyangwa nibaramuka batabashije kumvikanisha impamvu yabo, it is now or never. Iyi stage
bariho uyibona. Turabona ko bashobora kongera gusubira inyuma ngo byabaye 2012 bakongera bakegura umutwe, cyangwa kuri iyi nshuro ni uguhagarara bemye bakavuga bati bigomba kugenda bityo. icyo kiragoye cyane kuko buriya icyo twakwita political players ntabwo wamenya bariho, ntiwamenya n'ubwo ziba ziteguye. Birashoboka ko bavamo, birashoboka ko bagumamo, ariko icyo ngicyo kiragoye nta wagipredikitinga cyangwa kiri gucyanaliza. Ikigaragara cyo kugeza amagingo ye ni uko M23 aho yamaze gufata ihafite full control, abana b'amashuri bariga, abaganga barakora, abapolisi bacunga umutekano mu mihanda, abaturage baragenda baracuruza bakarya umunsi ku wundi kugeza amagingo ye. Nta muturage ufite ikibazo na M23. Ibyo nakubwiye na mbere nkubwira ni bo bafite umutekano wabo, ariko aho FARDC ntabwo bafite umutekano nk'uwo M23 itanga. Rero none gusubira inyuma kwabo n'abaturage bazavuga ati murongeye koko mutugarurire bya bisambo. No gusubira inyuma kwa M23 bishobora kudakunda ko abaturage bashobora kuyisabira kuhaguka. Cyane rwose. Innocent, reka ngushimire cyane wakoze kutuganiriza uyu munsi. Urakoze cyane Abdul, ndashimira n'abakunzi ba One Nation Radio. Yego. Thank you so much. Asante. Thank you.